Aha emergency Ghana TV so busia mema obibia akwaba me the story bi ebre mo efa ni freni a obepie mo ewo Sompa TV oni ye maame ohinini etwetwe nkomo na asem odi bae ne se ohiamoa edi efi ye nche na enensu ye nya bema no abepie mo ewo fidem ha sei ntebusia ye nsem anye nkonye kwhwe video ni na ye ntie mu nsem Dabi abrantie no oba ha first wine no o tell me the down here say ono a wona sorry ai nipa wo nipa de o mensela nimsa because obi a papa te e wa sorry o yesofo de na say yemo wa de ano ode ni sembo bet no hu so aba TV so ai ha adwen sisi ale so se menka ne ma ho ntino mefa ne se no da so ware o maame bacho da bi abusuafo emi say ye nyina be kai ablantie o se e frɛ no adwen ekono o free eastern region e de asembe dai na sem nyina ne se opesu okosuku enti ohiamoa na niema bi akoso a se yanhwe ne yankorete a emoa yen Edwin ete say nyame adom me pa chewo ma wano so na kasa na no aba na wano de pa wo de asem bedan yen se wo pese wo kosku tertiary na ho ka ne 14,000 de di kan ha no sika bie ni wo eda ha wo ba ye kukuru na ye de ama ye program na ye ni sei na etiefo ne ahwefo na wo mo hweye no e ka wo makoma wo mo de emoaba wo ba ya ye program ne ma wo no me ba doctor esi ejirba and send 5,000 cedis see me phone so and me say IBJ so say 1,004 na che se ko kan wa na 6,400 and na wo de pressure Thursday a wo ba ha no TNT why na de ma bacho wa na de me ma was saying 400 next time wo san ba ye no wan kra obi a ye hu ya ne se waba ti me pon ya me kwana ojuana me say Edwin na wo beba ba bia wo nkra ade na ye ne se sika no ye nsaka ye be frɛ wo na se pressure na wo de mai no eso na me kra na me ni sika ena me ma wo sense of TNT bacho 100 Ghana aha me am sika o is a champion mi wo fia na ma mi bi afre me Osiboy na de me number man mi bu fui am say edit na so de me number ko ma obi a wo mo mama ne enya sam ketoa na chesa no odin oni Kevin ka ya koye ntokwakola e pa chaw audio sini bi wo ha mo na se ya inse champo se ne abrante ya nkasa e bedu baabi no sa ne ma wei de je bejaye sa wo ji ade wo bi wa Edwin enye force sika bi ena me dia program abramo munya monka edwaden audio sini we Kevin fa bi tum na ade yen na yenti ne yentu ne fo wei the way am we nyama no won like me pese be ye say ye gidigidi bia o like me pese bibia obia ante ne ho ase go in the first place me dey asema betum ani mo anya investigation mo amoti obi bibi like me pese me ne nkasa me pese me ne IBJ nkasa me wo ma me na nkasa personal line obisa na ma frɛ no ba me pese me ne be kasa na akoye say abufu abam na kasa bia ankoye nti me pese me ne IBJ ndi kan kasa se wo re on fa ne na ma ne test me out ma frɛ me na me ne nkasa abusuafo adwuma ye no mo we ho hazard ni bi o Kelvin good afternoon hello Kelvin good afternoon edi ama obi no muntie nsem ni bi Kevin started hello Kelvin good afternoon me ji say on here Charlie like the way am we nyama no won like me pese be ye say ye gidigidi bia o like me pese bibia obi ante ne ho ase go in the first place me dey asema betum ani mo anya investigation mo amoti obi bibi like me pese me ne nkasa me pese me ne IBJ nkasa me wo ma me na nkasa personal line obisa na ma frɛ no ba me pese me ne be kasa na akoye say abufu abam na kasa bia ankoye
nti mbese me ni IBJ ndi kan kasa se wo de on fa ne na ma ne test me out ma frame na me ne nkasa me bese me ne nkasa ni ya me bese me resolve bibia like what do ma me nti yo me bese me frame too much bia me bese me resolve way once and for all eno de nka me me wa wa na boy bi nso eno so oduo foforo oso ono so ya dwuma wo radio station bi e wakra na brantie di abedan ne se wo de adwuma bre se ye nyanye gisika ma no wo hunu ba bia adwuma no ye pesa ye kire enam si na de yakra sam kura ni enam me ye oduo ma se edwin eju suban ni dia sesa nanye di o se yen onu di asema bre yen na yen anya investigation no wo di asema beda yen wo bebo papa kwa adu se wo papa nhwemo ene yen so ye pese ye boa enti yen so ye busebusa kire se so eyampa ena sabi wo ye obi de hye yen na ye wusi yen kotua school fees in vango school o kire bibi ko school mu na papa because wo papa friend Kevin tokwa so jama o threaten Kevin kola what do you call to nyina me say champion etiti ye busebusa kire no me say champion e kire basa bata hu hia se ba ba keka no awia so bia won past enti mpasa edwe me kasa kire wo se e ba se usuban ni a sesa yesi ya kan wo social media platform no akotranso na udidi enkrofo atem sesa na wo ye dia Edwin wa mama you disappointed dia tosu ebiewu His Excellency John Dramani mama baye disabled for nyina mo ko tertiary e free adan na nko apese nko private tire me moment ase bacho ne dikan no based on me career and as a juma me pese me nya no ena ma me first institution na there say GIJ say no so ya ban de bacho omo admit persons with disability omo je ba ko e madamfo no mo ka so mo try no before no man admit it after no so mo say omo admit obia SS no how do we but moreover so na me say here school I hear more of practicals because me pese me wie bibia me ko ya me pursue accord the higher level accord a degree in na ho no me nya practicals no mo ntino me yes me fall and as aside that no so I want so diploma ni wie a metime nya adwuma bia ye ntem dan say I feel like I pursue degree be na me ko service na me hwe phone ni was line na yam say me course diploma within a short period na me sato so metimi na SS mu wie ba jan u chroy ba jan ayo Edwin me pacho bebre wa pa we woni Kevin edi ni si mo ntem ai masa enkomo ibai because me pese be be say wo de edi ni si because yes say o case enye yen radio station di kan ya wo de akọ me boa say sika kro ya wo si wo pay wo de akọ ba bi fufuro wo de ko station be so far radio station ba kwa na me de ko na me we SHS o mo boa me wakra na metimi eco school and we SHS na ne ka wo ko he wie ye no koi sanka ne ko mo kra ne ka say o mo beboa wo o mo tumi di hwe ma wie ye nothing say mo na mo de boa me problem ba hon kakra che say e dey problem o mo diska na ma me no they were expecting say then na mpese me fa ya na me so na mpese me nya business bi na me ko school no me ma me hia na me de aye ntia ma me diska no e ko ma me papa ntia ma o papa kro ye ono okui pa jara enti ama o mo bufu ye say obi a like long issue ni ade de ntina o mo mu na o mo boa me no but o man ti ma sin enti am yes nti ama na mo wo de fan say ho de answer the one year si won untimi nko hobi na mo robo mo chem say mo na ya one sem for nti na nka business no mitimi ye successful ka there is no way anka bi here yo oni Kevin no because Kevin na wo de ofre no na fe unya akukuduru a wo de ba me so oni Kevin na de ne si mo ntem mo mi ni na ne say on se me ba ko na minti obi anka enti oba ye ne ye ka se den ye si eye ready a ye ka se ba jo nka se mo be frame enti na fe na de ne nesi oba ko ye di busumi miensa edi busumi mienu
ene sika ne nye ye dia Edwin obi na de ba eti nipa ne fa ma ya ye be ye dan eti na che say de wo ye dia say why desperate wo ye sika bi e de koya de omi sa na me hunu no ana o mba chole bi eti e de ne si enti se na me ka no me nya ne number enti me frɛ no dey ba ko de me frɛ no o kire mu kire me say o me papa frɛ say obisiu mo court ena me kra me kan say o udi kan wo court eno nkire say wadi bi mti no if possible na mwetimi abakra na you can come down for investigation asema me ka kire no ka kire me say otika mu ti obefrɛ me nti na me hwɛ nim say bi obefrɛ me aka nsema akosi nsena papa no frɛ no okay say usi school fees on 14,000 yanya 6,004 eti school no de beko ana we ko use ba choma ko school obede no wako dia aka no benya no we na dia soso because pressure would be see as well wunya ya babu yen ubende oh bacho we nya macro so admission o ma bie 20th January entina na akoba ne sia ase dia wo ye ne dia Edwin me tufu se me ba jai nyabotrema wo obi bia ni obi ho iti imagine senti dia sa kase ya wo ne me kase nti wa wote wa ye bo ntuti ete osan Edwin ete osan kase enyamo enya se kasa na kosa bra wo kasa wo kasa me se kasa ya nti Edwin wo boy nti wote ete osan I can say mon fanche me say ekoba ne say na me say Kelvin de I can say me hu ni say boys talk na me ne kasa bi say na me nim say obefa ni in a professional way say adwuma say na bi oye ntina ma enati what start social media what de na wo ye no kaboa wo educating crofo e fa mo problem am wo ne mo challenges yes wo ye pena wa kotena na wo didi crofo aten no kra Edwin bacho David eno de nye wo bacho me nye bi kra enko ye bi wate me nye bi kra ayo me de foto am de be ma wo no ebusia me da se oji brema ye ko hwe video ne e ba ye na asema ye nua be ma ni ye di ne die emfa kwem now de wa asema ba ha se na yesi ye be boa wo unya moa ene de yesi ye be boa scanner na ho afi na ye de ba betu nkofu enim no mai da omo aboa e na ye ma me kan wa ma ne bibi papa ye de ahwere because at this moment sika na you say my lady insa kana o de mano no enso ba bia school ya person okoya din so wie school na asanso person o to aso nti anka opportunity ni nie nti enye saf na ba be fe producer ena media mempese be ye ntokwa ena media mempese be gidigidi ena obi a wunya moa umo ba be ye won katase sisi a opportunity na show afi de ye bo recording na afi na wabutu voi yesi nka time can go back nke nyu abeme yango nim kwa nka wankasa na out social media so esanso kasa edi my lady number mo obi ka oh wanyade to me ne die wanyade but ye be anything ye be anything washiri nyama we kwa ebe ma nkofo mutie kwa at least the person omoye manu no omonye nti aya ntoboase ewie ema nkunudi yesre udi wasem akwakotu obi animu ni o man sika bi anase wuni airtime wentu yaka free na ye de amount sa airtime na obetena ha se obeka wasem ne ka chose tua nga betimi tua untimi nti wenya airtime aba betena so free ya ka wasem a yenzu ya din se ye beboa ono enye pressure ena esa wo de ma my lady ne nkofo because uni right ena upon all no kwa no papa also papa pu akofa enkosi kwa aye na agin se odi omo bede odi omo be court esa o issue wenti na wo sanso from where ti omo warning obi onyamowa yenya be media wanya ade mimitie mimi hu ya mitie na me de ehye mebufu to me ya like me nka memwa obium nka unya jiska we wie ya
bibi e be fie chire abebia na mfa me ho because open ntem nti ntem na open no enu sika na me dey dem me dey abro no nti enwa be ma ne dey wanya de nti se pacho obi na obepa my lady chow a onpa no chow na nyankopon enye de enso my lady akoma na onye na adwin so obeboa no akosi ewie ebusia ye first story we enye futusem kese ma ye ho ye nyamu a ma ye mfa pressure enkonkoto obi wo ho no ma e na okwaji sika bi wo na danfo opebisia wo obi nchen the kind of pressure de be ma o ugwa otimi bisa ho say eh ade ni pe mi de na ka na so na on de ne ka onyamu a nti ye fa enya be me ya asem yi ye fa ntu ye ho fo mo a mo pe bibie fi obi chena mo de pressure eto nipa no so munyai na moa mo because ebe na menu so nti no wa de papa bi be de ebe hwe busia ha egusa emergency Ghana TV social nso say da ne de ni abe subscribe na wa like na do comment so aba comment section as catch mami esi Anderson eni mi din ebusia ye be san so edin hyemu e wa ha biu maka